zonke izizwe awuzona siyavuma maze ngibona awumila ngisabalaza zonke izizwe awuzona siyavuma maze ngibona awumila ngisabalaza umithonga selfumile nesithunya sinkayizele uNkulunkulu angamele umithonga selfumile nesithunya sinkayizele uNkulunkulu angamele asitha samina shwe ningakela ngeleleko inkunzi samatshala All right, okay. Ngiyagcobisa wena ungena phakathi ne. Uma ugcobisa uyakhuluma usho lento oyicelayo. Angithi kodwa ke awuyitsheli mina uyikhuluma wena ngenhliziyo. Bese uyangena. Siyangena uyangena noma ungena ngapha noma ungena ngapha kodwa khona siyangena. Namhlanje akekho umuntu ozohlala phansi sonke sohlala phezulu uma sekugcwele siyavala ngoba baningi abantu abasazongena futhi wesibili. Uma nje wena ngiqeda ukugcobisa uyangena right kodwa lento othi uyayikhuluma oyifunayo ukhuluma ngenhliziyo siyazwana awuyikhulumi ngikuzwa mina siyazwana mina ke sipoko sendiya ngizobe sengiyasho ukuthi ngibusholwa ndokho siyazwana lento ngunika yona ngunikeza angeke ngiphinde ngunike lento ngunika yona ngoba indlela emnandi ngayo indlela emnandi ngayo emnandi kakhulu ungangeni mawungagcobile ungangeni kungena umuntu ocubile la awungeni mawungagcobile akuhlalwa phansi akuhlalwa phansi uyangena uhlale esitulweni uma sekugcwele kugcwele asiqale sime kancane ke sibone ukuthi indawo isekhona yini akangena okhipha ibhodwe afake ilitshe ozongena phakathi akhipha ibhodwe afake ilitshe siyabuya abanye babe belunga abantu abangagcobanga ngoba ngeke ngize ngigcobise kade awuzukungena manje siyezwana ngicela babe belunga abantu bakubambisa lapho amaphepha asihlali phansi sizohlala sonke phezulu akekho ohlala phansi siyatholana angangena omunye umuntu ukhumala ngayenela okay uqale bathi ukhumalo omningi oqanana usesinga abantu babasaje oqale kanibona indawo ozohlala yazobona bonke into abakuthi kula loqala siyamfaka kukhumala endaweni yabantu ababili Jerusalem Jerusalem Oh, Kanya.
Hawu sisho njalo isibongo sendiya sithi umuzi okhanya. Umuzi uyakhanya. Yima wathayi batutazeni. Jesus. Power. Sola, Yana, come in. J, stand for, Jabla, Tapuma Bate. Wakena banga wakena. Shasha masa mal kalume. Wow, mal kalume. Ada bapoma. Ikubaliza ukala mkhoto. Nizongena nalo mandela. Lokhuleke. Yakupha inhlahla. Siyakhulekela. Sikucelisa inhlahla. 14. Hayi wena. Siyakhulekela manje. Thatha. Sikucelisa inhlahla. Hayo wathi 4. Khalwa. 7. Losi. Loifame. Hayi khalo. Osiyame ba. Sikucelela manje. Ukhuleka isizweni. Yakuthandazela manje. Ukhululeke. 17 akhulekela manje. Sakhuleka uphile. Edanyela ba. Sinthe. Eso uyaphila. Kosibusise. Ngole. Jambela akhulekela. Upgrade wasibusise. Vital. Sinika amandla. Ngephelonke. 174. Ya wasa sikuthandazela. Taphenza ubuye. No way. Osiyame ba. Awufini manje. Nabemeta kulo. Kana tukwakhe ba. Lelishasha wena. Don't want to get out. Osiyame ba. Si body. Si. Hamba kanjani? Pass. Careful. Sithi sekuthofa. Baba. Aphona yankulunkulu. Sina kwakhonya. Wasephakathi. Uphihla ba. Lelishasha ba. Don't lelishasha ba. 150. 15 miles. Minus. Sway. North. 15 days. No. Come back to us. Surface fire. Okay. Ukhuluma lento ofisa ukuthi yenzeke ikhulume ngenhliziyo njengoba ngutobisa ke bese uyangena phakathi tobisa kubuso tobisa ukhuluma ngenhliziyo ngale lokho kuqalayo bese ungena phakathi noma ngabe ucela umshado ulungile
noma ngabe ucela imali kulungile noma ngabe ucela ingane kulungile khuluma ngenhliziyo bese uyangena phakathi hayi babe hayi babe hayi babe phela lokho okucelayo khuluma ngenhliziyo bese uyangena phakathi Bosha, hey, buyisela lelotho madoda. Hey, ngiyabosha. Ningawafaka konke madoda, ne? Phakamise impisa. Ningawafaka konke madoda, ne? Kuluphi? Buyisela phakathi. Khuluma lokho khulumayo kucela ngenhliziyo. Cela lokho okucelayo. Bese ungena phakathi. Siyabona mkhulu. Njani? Right mkhulu wakho. Hayibo, ngithi ngiyanyonga ngizala ekhaya. Ngiyitatheli ngiyamangala. Ngikho ngithuthele eceleni ngifuna ukuzwa kahle ngalamadoda la eminyango. Lemkhuba kade ekhela nani. Yabona. Ngabe usisila uphethe lapha ke microphone. Ra angikhulumele eqala. Wazana kanani no Dr. Menyuwa no Dr. Podlumlelo. Yokudala kabi mkhulu ndibasi. Yeah. Ngibula mina ndandibuya emsebenzini ndigqitha kubo etown first day ngiqala babona ndinenhloko engumangaliso. Inhloko yengapheli. Yeah. Ndasizwa ngabo bathi seza phakathi evekini ndihamba nokhazini wami okuthiwa nguNosi. Seza phakathi evekini bathi masize ngomgqibelo. Andazi ukuthi ndaphuma kanjani pha esifuthweni kuzongena apha. Bathi babona abayazi baqhumisa sasingavuki abazi basanzanjani sizolala apha endlini. Imini nje engimangaliso leyo kum yangohluko nje lo mini yodwa. So ndabona yalutshintsho nje apha kum. Ndaqhubeka nohamba esifuthweni. Into endazenzela apha esifuthweni zingumangaliso kakhulu apha kum. Ndathi ngenye imini ndisuko nantsika special ka December kwangena 5000 kum kwi-account yami. Ndicinga uba fami ifakwa ngemistake mhlambe yalo muntu kanti yami Sengizokuzwa kahle wawuphethwe ekhanda waqhuma wafuthi wathi uma wasinde ekhanda ndasinda ekhandeni automatically edeka lenhlahla ngaphezulu ndangena enhlahla kwi-special ka December ndafumana 5000 kwisi-special ka December ngohamba kancinci apha endleleni apha esifuthweni. Ndathi ngenye imini emsebenzini kwangena idabuli ye-payslip eziyi-2 imali zami eziyi-2. So ingumangaliso into yalapha awusuba xa uhamba ungekayifumani inhlahla uncekelela kancinci ukuthi uzayifumana. Nongekafumani inhlahla uzoyifumana. Hayi siyathokoza kakhulu uthola uvo olungaka. Besingakwazi ukusiza intatheli phela senze ukuthi abantu senze sambise umsebenzi abantu abazowuzwa lapho sisiphande ndawo. Ndingubusisiwe mina ndihlala evuko busisiwe efihlana. Hayi sibonga kakhulu sisi lapha nasisiphande ndawo esele siyabonga kakhulu sisi. Manibolise nam. Yebo. Nam ndingowalapha eBhayi. Ndifuna ukungqina kulamazi athethwa ngubusi. Akho nto ndizayithetha. Ndikule ndawo ndime kuyo nje
umphefumlo wami uxolile kakhulu oko ndangena apha nam ndadibana nabo umkhulu umenyuka umkhulu ubhodla ndadibana nabo etown ngalo nyaka ndiswelekelwe ngutamkhulu wam ndacaca into yobana ngaba heyi mandikhe ndimamele ndisabele etown xana bebonisa abantu indlela yophila. Kaloku siyayazi kaloku apha emhlabeni ba izinto zalapha emhlabeni once ube lapha emhlabeni akho lula kubanzima sithi sihamba nje kubekho into ezisilandelayo mabethunana saphila ke apha ke thina ke lento singenamahloni othetha siyaphila. Mna ndikuxelela ngoku mna ndinemoto ndinendlu eyeyam okoba ndazofutha apha ndingabi kwahlaba ke kodwa ke kabakho into ethi eyandichazelayo uba mandize apha nangenxa yemiqondiso umkhulu menyuka nomkhulu ubhodla abasibonisa yona etown saza ke salandelelelana kuba singamaXhosa siyalwana mos thina amaXhosa ayasilwa sibancinci sibanjena ke ndifuna ukuthi mna siyaphila sikunye kule ndawo sidibanisa noThixo uhamba nathi uhlala nathi thina sisenza yonke lento siyenzayo basifuna impilo sikunye noThixo. Ndiyabulela ke mna ke bandiselapha nangoku ndigqibile 5 years ndilapha ndingumntana omncinci onendlu onemoto nam ke ndathi xa ndihamba apha i-first day yam yohamba kwam apha kule veki zayo ndafowunelwa emsebenzini kwathiwa ndizawupromowuthwa ndasebenza eofisini ngelishwa ke waphela umsebenzi saretrenchwa but mkhange nisokole ndihleli nje i3 months ndafumana omnye umsebenzi ndikomnye umsebenzi ke ngoku nje besithetha nje siyabulela amandla angena umoya kaThixo olapha phakathi kwethu xa simane sokuqa sicela impilo uThixo abe kunye nathi siyabulela fundo zayithetha nami eninzi bulela uThixo omkhulu abanike amandla ngakumbi uThixo asinike amandla nathi umuntu angezi apha azodelela omkhulu oze apha ufumana ngaphezulu inhlahla enkulu ngonyathela kwethu apha xa ungena apha igeyithi nalapha ufumana amandla and noba uyasebenza apha subona omnye umuntu ubona emile engasebenzi zinika amandla ngosebenza uzinike nantsika izibusiso ngokusebenza ngokuphatha into okanye ufike kumdaka apho ukline ufumana more uThixo uyakwandisela. Silaphana ngemuva sisubani Ciniwe uhlala wo ihlala apha ebuyamba khona lapha kulelizwe leli lasepholile manje yebo ngoba yabaza amadoda lana agile imali kakhulu wazela kuphi ndiwazela apha eBhayi ubazi nje abantu abakanjani ingabantu abanemisebenzi mihle kakhulu ngoba kukho iminazana ithile apho kwakungene into yayibhabha pha indlela sort of bulukulwane kanje sathi so ubuya kwethu nje apha esifuthweni yavela ayingena lanto umama mwalwa nayo umama ke yena ke zange waza apha sheshasi ngokunikwa nje iyeza lokuqhumisa ngomkhulu yavela lanto sayibetha yafa hayi mina ngiyathuka mina ngiyesaba ngempela ngiyesaba makunje cha ngixolisa kulungile isikhathi senu ngihluphe ayi thina vele siyazi thiwa siyahlupha kodwa masifuna iqiniso siyafuna ngiyabonga kakhulu nkosibami ngathi konke okuhle nokunye belisacela nokunye belisakuvula ngathi ngihamba ngibheke phambili sibonga kakhulu sithokoza yebo
awumazi ngiyamazi naye impela nje hayi inkunzi impela bahamba boyi2 bahamba boyi2 noBhodla umlilo impela uma uthola uDr Manyusi kuyafana ukuthola uBhodla mnumzane asingandi ngamaningi siqhubekele phambili singandi ngamaningi siyabonga ukuthola ulwazi olusemqoko nolubalekile njengalo abantu abenza umsebenzi omuhle kuphela sibaveze wabanye abantu babazi siyabonga ukwazi ukumela lo sibonga kakhulu ngiyabonga mkhulu ngifisa futhi nabanye abakazi bahlangana noBhodla umlilo bahambe baze bazofika kuze bakwazi ukuncedakala njengabanye ngoba uyakwazi uye empilweni ufuna ukunyaka ukuthi uyafika umuntu akunika into ukuthi hamba uyisebenzisa kodwa awuboni isho nempawu echaza ukuthi lezi zinto bakunikeza ziyasebenza kodwa uBhodla okunika lento azokunika yona mhlambe amalanga amabili elesithathu impawu iyabonakala ukuthi hayi cha indoda iyasebenza hayi mnumzane siyabonga kakhulu danke mfowethu nokusethemba kwakho nokusinika ulwazi olusemqoka siyabonga please press us lapho Road Care Productions Yetala pasha naiti yake ya param na yaya wongsa ya fas yaka ya para kuongia akene tiatara pata yako ikimayo ake lanka ishe tiata ikola wa tiata seso ngane bafune kola beala wababala koge matfota tenshim daikeke Vante mesentanta fiorsi Ekelpuri support is better fandosi Ronemarket fatson here Le petit fies et la nea Rochen slap di fandosi Ikentaya si Sosali Yoi mafafore Jangetanga man Skuluma nespowe Spowe sentia Safa safuga Swefon Skral Krof Mark Spin I, blow fast, turn one, hey, your team, slam, Kurumanawe, so sabini, Kurumanawe, Menkamidi, turn one, 15, 2 bungalows, high 4. What a loss. You're going to get a couple of feet. Yeah. We are on a power Sunday. Yeah. La Langona. Now I put them little one empire. Yeah. None of them in an infalage. Yeah. White Tial. The Tiandata. Yeah. The Kilabam Swatwa. Yeah. The Tiaparatia Taika Paranfuel. Yes. What is I fear Fakaya Pacho cookie? Yeah, Bob. Somebody about to say cookies. Yeah. White top scrap. You scrap like I put me. Ikilaitia terapacha ikontaye. Yeah. Ungafunza kanjani? Ungazange ungene esikoleni. Yo. Ngani ngoba lento yaqala yaba indida. Yathi nangabe indida. Yaphenduka umgidi ngoba yadida ngishona Jesu nangabe kukhulunywa ngeluthando. Ngeluthando nabanye bathi love. Kodwa ngizange ngayithola ngaselo. Ngisho nango science leaking. Yoi wena. Yoi. Uyabona? Sandla siyakesana. Sandla siyakesana. Mntwana babi. Lokho kusho ukuthi mawenza kuhle komunye umuntu. Nawe lokuhle kuyakwenzeka kuwe. Lofi. Lopi. Pai Michaela. Beautiful. Slay. Tisa Waking No. Simon. Charlie. Yasina unigana. Atina uposangela. Umugana nasi. Hangsinawe. Nangabe nawufaka. Nawufaka khona. Usuka ulindele kuyefane. Ukuthi khona lotawubukela. Ngoba nawujala. Usuke wathi kahle ukuthi utawufuna. Van theke se tata hese. Sina pulte tot differente. Da gaan plore. Gaan Jalo ke uphumlilo. Tawuphola. Maphoshele nabantwana. Ukuthi abantu khona. Kuthi baphile inkosi. Fifanta yese. Twalije. Yeah. Yena kwake kan. What is I kwake ni kwap? Yana kwap shianda lang tiata ike.
Ngingakhuluma kanjani madoda ungafika eShayina? Wayithi uShayina wathi? Ya. Shakaliki yakhe yangishayeyo. Dashiwe. Okuya hey. Yana angisho ngisi. Shakala phuyo. Yephena ha. Ngane ngoba thina sifela emakhwayikhwayeni. Nathi nangifika. Abantu laba bafika bathi qhubeka qinga. Qaqqa qhubeka qinga yaqaqwa.